متى كان يكون قط تيرورستي كونترا خوتنا نصارى أو كونترا البيزي تاع اليوروبيان يونيون كنا من قدام ومن الأول نكون دنا دوك الأت كريمينالي وتيرورستيشي. الببليكو مالتي والبوليتيشي والكنيسة ما كلهمش أبورشنيتا باش هم يسبريموا السوليداريتا تاعهم. عليك احنا حسينا الاحتياج اللي نعملوا دان الفيجل باش نعطيهم تشانس. Familiar with that, and I feel very sad that such a thing happened and so many people and so many families were affected, and we're praying for them all. Niftakru ħana kollha ħwa. Isbaħ meta xparħuh fid-dinja mawx. Ifhamlaħi, ir-razziżmu tajjeb huwa frott l-ewwel ħaġa tal-injoranza. Għall-grazzja tal-Alla l-maġġor parti tal-Maltin huma intelligenti. Musulmani mhux ta' min jibża minnhom huma bnedmin bħalna ta'. Jekk l-ISIS jgħidu li huma Musulmani, we do not accept any violence. L-ISIS huma organizzazzjoni ta' violenza, ma' Musulmani fil-verità mhumiex nies violenti, anzi ir-reliġjon aħna nħadnuh għaliex iħaddan sens ta' paċi bejnietna. Bħala Musulman Malta ma sibx problemi jew persuni li jippruvaw iweġġaw? Xejn. Għall-grazzja tal-Alla sassa qegħdin fil-paċi. Hija nuqqas ta' informazzjoni min-naħa tan-nies li jgħidu issa mpattu m'għandniex għalfejn mpattu għajja nħobbu naqdu flimkien bħala nies umani. Dejjem ħassejna xokk mhux biss f'ta' New Zealand ma' kull qatt ta' violenza, aggressjoni fuq in-nies ġejjin mingħand min ġej u ħassejt li għandi niġi għax blaqda biss nistgħu niġġieldu da jekk ninaqdu kollha flimkien forsi xi darba niġġieldu terrorizmu.